Uma udade uthi khumbula ukuthi wena ungikhunjuliwe, uyawuhlala ugadzile etindzabeni kutsi kumbe lamhla ngitawuvala ibito lami libitwa. Uyawuhlala ugadzile ufundza ema-newspaper, uhlale ugadze tincingo, ugadze imilayeto kutsi kumbe kukhona lokuhle lamuhla lengikhunjulwe ngako. Mela liciniso ngaNkulunkulu wakho njengaModekhayi, uhlale ugcwele imicabango yekuthi lamuhla kungenteka lusuku lwekuhanjelwa kwami, lusuku lwekuphakanyiswa kwami, lusuku la emarekhodi ngami avulwe khona, ngoba impela lokuhle nemusa kuyangilandzela. Nasi ngwaselusuku sakavuka uhle, ngicela kukuhlephulela kuJeremiya sahluko 30 verse 5. Naku lokushiwo nguSimakathe uthi, kuvakala kukhala kwekwesaba, kwekwetfuka, hhayi kwekuthula. Kwangathi Moya waNkulunkulu uma afaka tipopolo kuwe, angathi kutsi uva i-heartbeat, kushaya kwenhlitiyo yakho kumnikani. NaNkulunkulu la uthi, kuvakala kukhala kwekwesaba, ngathi inhlitiyo ishaya inekwesaba, inhlitiyo ishaya inekwetfuka, kuthula ngathi akuvakali. Kube ngidokotela bengitawutsi uthi kwangazuthi kukhona lokungahambi kahle, hhayi ngephandle kepha ngekhatsi. Ake sengikunikete isithombe nganagemadvodza ka-Israyeli. BekunaGoliath, uyakhumbula kusahluko 17 ncwadzi yaSamuel wekucala. BekunaGoliath, mawufundza verse 11 lithi, wathi kube Sawule nema-Israyeli onke eve lenkulumo yalomfilisti, bajabha bonke bathuthumela. Ngicela unake, beva kepha kude labentiwa kona. Kepha ngenxa yekuva lithi bajabha bathuthumela. Bese verse 24 naye uthi, onke emadvodza ka-Israyeli abethi angayibona lendvodza lenguGoliathi, ayibalekele ngobe abeyesaba kakhulu. Uyabona ukuthi alisho ukuthi lo Goliath bekabacosha, kepha bebati balekela, besabe kakhulu. Ngalamanye amagama, bebabona sebashayiwe, bebabona sebehlulekile, lengekhatsi kubo, bekungendeki ngephandle. Ngicela ubone nasi isimanga-ke. La kuverse 23 lithi wathi asakhuluma nabo uGoliath waseGathi, ingwazi yemafilisti, waphuma etichemeni takhe, wamemeta njengobe abesolo enda. Davide wakuva loko. Uyawubona yini lo mehluko? Davide uva same indvodza, kepha ligcina njengekuthi weva, azange alingisa laba labanye, azange Davide esabe abaleke, weva kwaphela lapho. Ngalamanye amagama, Davide bekanekuthula ngekhatsi. Noma Goliath bekakhona ngaphandle, bekanekuthula ngekhatsi. Goliath wakho kumbe ukhona sewumemedile, ngelikusasa lolubonako ukuthi hayi ngazuthi kutawuba madima. Kwangathi moya wekuthula lebe ukuDavide bewungaba kuwe, lo wenda ukuthi noma labanye babaleka ngenxa yemavi nekwetfusa kwaGoliath,
kepha Davide wefa wangede wabaleka. Kuthula kwaNkulunkulu akukulondolote lamuhla. Amen.